سلاف وريز تماشاوان هجا ام هلبسه نمردا دیساب هورنا دوی برنامه خدا امیج هلبسته خوش ور بخینن ام کارن بیژن دوامه هلبسته برنامه عدیبو د برنامه ما بوریده ما مرشد قرآن ده هنگ جی خوانده بو لیبل خلاص نبو ام تخوازن دوی برنامه ده و هلبسته خو خلاص بکن نوی هلبسته مرشد قرآن ده لسر قرآن هاتبو نویساندن و ام بیژن بچاوی 6 ملای کرد ام بیژن 6 هلبستوانی کرد لسر قرآن في هلبس نویسی بون مالکا داویه امی جار کدی جوار بخوینن و امی جوی داری دوام بکن ایوبیان تدی چرنگ زلیل کرن جمله فرنگ بردان دنیا نابودنگ وان دی شرفت قرآنی ده بله تماشاوان هجا ام الفيدري ساكني بون دبي ايوبيان دولة ايوبي كو دولتك كرد بو و ام بيجن 100 ساله ده و 11 هذا حكم كربو و قدس دستي خريستيانه دستي ام بيجن اوروبيا درخص بو كربو بن دستي مسلمانه ده دبي ايوبيان بقرآن ده الشرف ديتن بحكم قرآن يجبركو حكم كرن سر فراز بون سر كتبون قالتنا يقين بزان فخري بكا هرتم بوان باویج سری چکاوان وان دیبو ریت قرآنی ده تماشاوان هجا وكان هاجي ما قوت ايوبي دولتك كرداب ودولتك قالك بنافو دنگك و اوروبي حمي وي دولتي الناس دكن وبوي دولتي ام كارن بيجن كرداجي ناس دكن دبي كالي تنا يقين بزان يعني ايوبي دولة ايوبي كالي تنا يعني جبو يكي كرد بيجي جبو يمد بيجي دبي كالي تنا بابيلي تنا فخري بكا هرتم بوان دبي حتى تساخيجي فخري بك بوا ام بيجن بوانا حشخو بك بسني خو بوا بدا جبركو ام بيجن د تاريخ الدنيا ده ام بيجن قالكي جهكي بقدر قيمه هيا و ام بيجن خيراوا ام بيجن بلكي قيمته ماجي زيد ابويا باويج سريچكاوان وان دي بوريت قراني ده دبي تجي درياوا ده هرج بركو وا ريت قراني ده دي تبو جبركو لغور حكم قراني حكم كربون ام بيجن جريا قرآني وبي خبر ندر كتبون بتجي لسريا وهرة صلاح الدين بطلي هاتين أوروبيان تفلي جوين سربوز كتن تفدرافين أو دي زافرت قرآني ده بلي تماشا جا دبي صلاح الدين بطلي هاتين صلاح الدين مزني دولة أيوبيان بو صلاح الدين أيوبي ام بيجن نافيبيا دبي اوجي بطلكي ميرابو صلاح الدين ام بيجن د چکداريه ده و ام بيجن د حکمداريه ده و د ميريتيه ده يوكوي كيمبون بلكي دوي دمي ده سرويد به صلاح الدين بطلي هاتين اوروبيان تفلي جوين دبي اوروبي حميله جوين كو ام بيجن وي بوكوجن ارتشاوي تنبكن وي ام بيجن تلف بكن وكون زانن د ام دبيجن ارتيشا اهل صليبيان جي بتركيد بيجن خاش للسفرلري وقتكو هاتنا بسر مسلمانه دقرتنا صلاح الدين ايوبي بارتيشا اخوا وام بيجن بلشكري اخوا للدجي اوروبيا سكنينا وام بيجن قدس دستي وادر خصنا جبريو قوتيا اوروبيان تفليجوين يعني جبركو دنافوي ارتيشا دا نا دولتك تنبو يا اوروبا حميبون ودبي سربوس كتن تفدرافين جبركو ام بيجن صلاح الدين ايوبي ودولته يبسركت ودبي او دي زافرت قرآن ده دبي صلاح الدين ايوبي د قرآن ده زافر ديت مروانيان لآمده زفت كرن جمله سرحده تاريخ وان تجه بده وان دي حكمت قرآن ده تماشا بانيجا دبي مروانيان لآمده مرواني جي دولتك ام كارن بيجن ديسا كرد بو ود 9 ساله ده و 11 ده حكم كربو الملي آمده وان بيجن بيجي زفت كرن جملة سرحدي ملي آمده وان بيجن سرحد حمي دبن دستي وادبو واجي نزيكي صادو تشتك سال حكم كريا ام بيجن تاريخ دمايا اوجي دولتك ام بيجن جهاتي بو ونافدار بو دبي تاريخ وان تجه بدي وان دي حكمت قرآن ده بي وان جي حكمت قرآن ده ديش بركو لسريا بيخنبر قرآن بون اوجي بسركتن خلافة عباسيان ما بو بوان لسربيان گرتت ویوان جندیان ریات وات قرآنی ده تماشاوان هجا الفيدري ديسا لسر خلافة عباسيان سكنية ام بيجن اوجي دولتك ام بيجن مسلمان بو ودولتك عرب بو ده تاريخ دنياي ده بيشتي پیغمبر ما ام بيجن دريا پیغمبر ما دچونا جبركو اوجي
د قورآن الگۆر قورآنê hereket kirin em bêjin ji rêya qur'anê nederketin û em bêjin belkî qur'an û sunnet terk nekirin ew jî demeke dirêj bi vê li ser piyaman û em bêjin dewletê ku li rêya em bêjin îslamê nederketibin ku em bêjin adil bane ji bo hemî milata aglebe jî bi ser ketine lê yê ku em bêjin miletê xwe pejirandiniye miletê xwe dane pêş û em bêjin misilmanetî kete pişt em bêjin kete rêza de dwa de ew nekê jî binketine zû ji holê rabûne. Suleymanê samaniyan girtin welat û xweşiyan rêhêt heyatê zaniyan yekîtî dîn Qur'anê de. Temaşevan hêja li vê derê jî li ser dewleta Samaniya sekiniye ev jî dewleteke di sed sala niha de an jî sed sala diha de hukm kiriye li hêla İranê em bêjin hukm kiriye dewleteke İranî bû û ji xey İranî jî em bêjin li gor hukmê Qur'anê wa jî em bêjin hukm dikir û em bêjin wa jî li gor Qur'anê hereket dikirin heta ji we hatiye em karin bêjin li ser edaletê li ser sunnetê sekinîne ji ber wê ew jî bi serketine û dibe wa jî yekîtî dît Qur'anê de Qur'anê de em bêjin yekîtiya İslamê dîtin ew jî bi serketin. Ne meğlûbê İraniyan ne mehkûmê Osmaniyan jorê kemalê vagiyan hevrazî dîn Qur'anê de. Temaşevan hêja dibin ne meğlûbê İraniyan û ne mehkûmê Osmaniyan jorê kemalê vagiyan dibe yê ku em bêjin di tarîxê de yê di beriya me em bêjin yê bi serketî û yê jî hatî yê ku zêde hukm kirin wa dewleta hemiya jî bi hevrazî dîn Qur'anê de pêşveçûn û em bêjin xweşî û qencî û bi serketin her di Qur'anê de dîtine yê ku em bêjin li gor Qur'anê hereket nekirine binketine lêbeleyê dî bezna Xwedê serfiraz bûne. Seydayê Nursiyê kebîr melayê Kurdiyê şehîr rabû ji vî qewmê feqîr ewsafê wî Qur'anê de. Seydayê Nursiyê kebîr melayê Kurdiyê şehîr. Temaşevan hêja ji bo ev ji bo Saîdê Nursî Bedîû Zeman hatiye gotin weke hûn zanin Bedîû Zeman di sala 1876 de li Nursê hatiye dinyayê û di sala 1960 de li Rihayê wefat kiriye çûye ser rehma Xwedê ew bixwe sed sala em bêjin 19 û sed sala 22 dik dîtine û di wî zamanê em bêjin nexweş de di wî zamanê xirab de jiyana xwe derbas kiriye û em di hêla ilm de di dema wî de tealim bi ser wî neketine em bêjin di rêya ilm de ti kes negihaye wî û ew bixwe jî ji bo ilm û ji bo xizmeta İslamê û ji bo ku li welatê Kurda medreseyekê vekê ji Bidlîsê em bêjin rabûye çûye Stenbolê û li wê derê jî em bêjin tevlî siyasetê bûye û heta em karin bêjin gelek nexweşî kişandiye û emrê wî jî em karin bêjin ji nîvî bêhtir di hepsa û em bêjin sirgûna de bûriye. Ew bixwe jî bi navê Rîsaleyê Nûr em bêjin kulliyateke gelekî em bêjin hêja nivîsiye li ser Qur'anê nivîsiye tefsîreke Qur'anê gelekî hêjaya û em karin bêjin Saîdê Nursî hem ji bo Kurda hem jî ji bo alema İslamê însanekî şexsiyetekî gelekî hêja û qedra ji ber ku ji nav Kurda derketiye li vê derê Seydayê hêja li ser wî jî sekinîne. Gotiye rabû ji vî qewmê feqîr ji ber ku em bêjin Kurd qewmekî feqîr e belkî qewmekî bêxweyî ye em bêjin weke bê divê sed sala 20 û 21 de gelekî zehmetî û nexweşî kişanine gelekî em bêjin teadayî dîtine em karin bêjin gelekî zilm dîtine ji ber vê yekê gotiye rabû ji vî qewmê feqîr em bêjin ji bo Kurda gotiye qewmekî feqîr ji nav qewmekî feqîr derketiye Bedîû Zeman Saîdê Nursî û gotiye ewsafê wî Qur'anê de gotiye ewsafê wî wasifê wî xesiyetê wî jî hemî di Qur'anê de hene ji ber ku em bêjin heyeta wî jî em karin bêjin bi piranî bi zêdeyî li gor Qur'an û sunnetê bû heyeta xwe bî şeklî berdewam kiribû. Ew ji me re fexra zeman bi pesine bi wî heman heq mesleka wî bêguman dîtiye wî Qur'anê de. Temaşevan hêja li vê derê dîsa li ser Saîdê Nursî li Saîdê Kurdî sekiniye gotiye ew ji me re fexra zeman
بدي زمان سعيد نورسي وكمان هاجي بحثي كر علمك جلكي هجايات 100 سالة بوريدا ام بيجن لسر دردي اسلامي جلكي سكنيه لسر دردي مسلمانه جلكي سكنيه وكلياتها كو نفيسي جي يعني ام بيجن لسر تفسير قرآن كلياتها نفيسي جي بلكي ام بيجن هاتيه ورگراندني بينجه زمانه دوله دنياي جلك زمانه هاتيه ورگراندن او بخوجي گلکی ام بیجن شخصیتی هیجابو جبر ویکی دبیجه او جمره فخر زمان يعني دبي لازمك وام دبي زماني ده بوي ام بيجن ام فخر بكن ام بوي بصني خو بدن ام بوي حش خو بكن انسانك وقاسي بقدر بو بباسنا بوي همان واللي هو بله الطيبه جدور نكبه حق مسلكاوي بيغمان ديت يتقر قرآن ده وام بيجن مسلكاوي حق يا راستي د قرآن ده ديتيا ودبي ونجي شبيبي ام بيجن فنگرن هر الدوبي بن درماني شينيا ولات نقطة دوي مناظرات بقرن لدوراوي جفات درمان ديت قرآني ده تماشاوان هجا ديسا لسر بديع زمان سعيد نورسي سعيد كردي لسر وي ولسر امكارن بيجن رسالة وين سكنيا قلت درماني شينيا ولات قلت درماني ولاتما درماني باشيا ولاتما نقطة دوي مناظرات ام بيجن كتابك ويا بتشوجك هي نافي مناظراته او لسر دردي كردا او ام بيجن سر بريني ودرماني كرداس نفيسيا او بخوجي وكون زانن د جوانيا خوده د گنجيتيا خوده لولات كردام كارم بيجن حميا گرايا و بانسان كردرا ام بيجن باغلبجي انسان گرگري كردارا بسركي واره ام بيجن اشتغل يبواره بيفيا و ام بيجن الدردي واجو هداري كريا والجور دردي واجي او كتاب نفيسيا بنافي مناظرات البرجبروي دبي جبوي كرداجي ام بيجن مناظرات نفيسيا بقرن لدورا وي جفات يعني بيجن الدورا بديو زمان ببنى الجفال دوراي بقهن هف وبراستيجي كوان بيجن كردال لدوراي ام بيجن تام بقها بان هفدو وام بيجن جرياوي دور نكتبانا ان شاء الله ام بيجن حاليا خوشتربان هاجي ام كارن بيجن لازمه ام الدوراوي ببنى جفات ودبي درمان ديت قرآني ده ام بيجن جبوي كردا درمان ديتيا وقالك يجي لسر دردي كردا سكنيا وجبوي كردا اسكارن بيجم قوتيا بيجن دردي واتشيا ودرماني واتشيا حتى دركي دد بيجم سي دجمني مهنا قوتي يكجي ام بيجن جاهلتيا ويكجي قوتي فقيرتيا ويكجي قوتي اختلافا براستيجي او بخوجي دبيجي دوي دميدا دبي ملت مج هزاری یک نکاره ام بیشتر روزنامه که قصد هایی که بخوینه دبیجوی بلیه کو ام جاهل معنا و یاد دواد به ام فقیرن دبی یعنی دردکی کرداجی ام بیشتر نخوشیه کواجی فقیریه دبی بهزاران حمال استانبولجی ام بیشتر دلیلا ویا و یا سیاسی دبیجی اختلاف کو ام بیشتر کرد گلک جاره یکیتیا خوش هناکن ام بیشتر لهف دور دکبن بدي زمان سرويجي قوتيا اختلاف جي نياركي مي مزنا وقوتيا جوهري مجي هنا قوتيا اوجيشنا اشتا قوتيا مسلمانتي واسلامتيا وانسانتيا قوتيا ام د واري اسلامي دجي ام ملتكي باشن ام سرديني خوسكن ام حج ديني خودكن وقوتيا ام ملتكي جملتيا خوا ام بيجن جل وجي ام انسان قنجن يعني د تاريخ دا ام بيجن د ديروكا كردا دا شخصيته گلكي مزن وگلكي هجهنا وكسل الدين ايوبي قوتيه ملتيه مجي باشا ودورجي قوتي انسانتيا مجي باشا يعني قوتيه سي دجمنن يك فقيري ويك جي ام بيجن جاهلتي ويك جي اختلاف يعني بارچبوني وقوتيه سي خوشيه مهنا او جي قوتيه چيا اسلاميت ومليت وانسانيت قوتيه فرسيجي جوهري منا تشتيما بقدرن لقوتيا لازم ام جوال ام لوا جوهري خو ام خدي دركبن لقنا بخوي نمينن ام فقير نبن ام نباش نبن جدل بزان ممليت روحيوية اسلاميت او جمرة وك بخت يكبون امت قرآن ده نري تماشا جا قوتيا جدل بزان ممليت روحيوية اسلاميت يعني قوتيا روحي
ملیتی اما چیه گویی اسلامیته یعنی اسلامیت وقتی که کردیتی دم اسلامیت نبی و به قدری بیشی نینه یعنی ملت کی باشن لبله لازمه ام ملتی خو نه خنه پیشیا مسلمانتی هرده یعنی او انسان کو پیشی به از کردم دوره مسلمانم ام بیجن مسلمانتیاوی ام بیجن کوی تعلقی داد کوی ام بیجن حالکی بشکته لید به راستی لازمه پیشی مسلمان بی دوره ام بیجن کرد بی وش بوی حمیم لاتاجی لازم اوی جبرکو ام بیجن دین الپیشیا ملتیه جدل بزن ملیت رحیویه اسلامیت او جمره وک بخت یکبون امت قرآنی ده و دو بیکو ام لگورش قرآنی هرن ام لگورش اسلامیت هرن ام لگور يحكم بکنجی یکبون امت دیسایت قرآنی ده چه بی یعنی یکبون امت چه بی ام بیجن جبرکو اسلامیت ده چه ده لازمه انسان حج ولاتی خو و حج هم ولاتی خو بکی هم حج ولات بکی و هم جی حج ولاتی خو بکی انجی هم ولاتی خو انسانی خو یکو حوال برای خو حج و بکی حمیتا ملی چ خوش بوستانکی تر آو گش لكن دناف ارکان شش ایمانیت قرآنی ده تماشوانی جا دبی حمیتا ملی چ خوش بوستانکی تر آو گشت دبی حمیتا ملی عشقا ملی ام بیجن گریدانا ملی گلکی خوشه ام بیجن یا ملتی یا گلی گلکی خوشه بیوکا بوستانکی تر آو گش وکم بیجن بوستانکی ورزکی رزکی تر آو گش و خوشک ام بیجن شین و ام بیجن گش لكن دناف ارکانی شش ایمانیت قرآنی ده دبی حمیتا ملی خوشه گلکی بقدره گلکی هجاه لبلی بچاوه لكن دناف ارکان شش ایمانیه يعني لازمكو حميتها ملي هبي حاجه كرنا ملت هبي لبلي شش اركان ايماني شش ركن ايماني درنك هبي يعني الجور ام بيجن اساس قرالي اسلاميتي يا قراني بن يعني تشقى انسانك حج ملت يخب كباشا لبلي دفيج ايماني جيش قراني جي دورنك هبي اسلام جبو ما مركزه تيدا بقر ببازا تيدا تجي بر ورزا ريا حسات قرآني ده اسلام جبو ما مركزه تيدا بقر ببازا تماشا بانيجا دبيجبوي ما اسلاميت اسلام مركزه چاوا مركز يعني قد تيدا بقر ببازا تچ عيشي خو تچ كاري خو بكي تچ تفغري خو بكي تكاري بكي لبلي لازمه تج دائره اسلامي ندر كبي الدجي حكومي ايش نكي تكاري خو الجوره اسلامي ام بيجن عيار بكي بوي وقتي باذن خودي تي سرفراز بي يعني جبر چه دوی اسلام مرکز بي جبركو هم دلشاديه دنياي وهم جيه اخرتي باسلامي تي دست انسانه يعني يكو باذن خودي دنياي ده وام بيجن داخله سرفراز بي دوی الجور حكمي اسلامي تف بقري الجور باوريا ما مسلمانه وتي ده تجي برو رزات قران ده برو رزو تشتي خوش هر تشت تيده هيا يعني ام بيجن تشتي معنوي ويا مادي تش بخوازي هر تشيت قراني ده تشتاكو انسان بخوازي تشتي خوش هر تشتي ده هيا ودبريا حسات قراني ده يعني يكو بخوازي ام بيجن دولمند ببي وسرفراز بي ودلشاد وكيف خوش ببي ريا هري خوش يا هري زيده يا هري ام بيجن حسا دي سات قراني ده هيا بله تماشاوانه هجا سیدای می هجا خودش ورازی بی گلکی ام بیجن به نیرینک خوش به شکل کی کردواری قرآن جمره دانه ناس کرن مالا و هزار جاری آوا الفيدري هل بس ما خلاص بو حتى برنامج كدي ان شاء الله ميدي سب هبربن هل بس نمردا هل بس ما هي برهنا اميد برنامج كدي دي سب هبربن نهاب من خير وخشيده بخاطري